अहनबदा मरोइबा फाउ पिजरी करिगुंबा खरना मरम ओइदुना अखोइ मसेलगी मरक्ता अचौबा अहोबा लैरंबा अदु ngасidi ओइद्रो हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे मणिपुर सरकार के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की माइकैदगी लनगै की वाटर कंजर्वेशन अमदे इकोसिस्टम बु ngakतुना थमनबगिदमक लुपा लाख 10 की सेंथंग पिगदौरी मिनिस्टर सिंदोक सिंजिन तौबगी मतंगदा हौजिक लेरिबा लैंगाक असिना खनबा लैत्रि हाइना एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राजेश यामना हाइख्रे था असगी कुनहुमदोइदगे लोकताक पाता अनुबा फाइबर बोट सर्विस की खुदोंगचाबा लैगदौरी सौयम हायर सेकेंडरी स्कूल की गर्ल्स हॉस्टल हैरोक पार्ट 3 अपर प्राइमरी स्कूल की नौना साबा स्कूल बिल्डिंग मिनिस्टर राजेश यामना संगाख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज यंगबिरबसुंगु तरामनोक्सरी हौजिक मेमदा पाउ संदोना पिजरी करिगुंबा खरना मरम ओइदुना अखोइ मसलगी मरक्ता नुंसिनरमदबा अमदि तोंगानबा वाखल अमा लैरमबदु ngасidi ओइद्रे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे वफम असिंग असे नमदुलोंग खुल लैरकपगे सही हुंपु सुरुपा डायमंड जुबली की थोरमदा फोंदोखिबने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कमिटी नसिंदुना नुमिनिनि सुना सथगदबा थोरमदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखा तारदुना कबुई फुरुपना सिजनरीबा थांगसि अखोइगी मैतैगी अरिबा लाइफम खुदिमक्ता सिजनरी मसिना कबुई अमदि मैतैगी मरक्ता करी मरी लैनबगे हाइबदुसु मयेक सेंगना ताकली कबुई सलांग माइबना इरमदम असिगिदमक लौखिबा थौदांग ngасidi कावरबरा नत्रगा निंगसिंगद्रबरा अमदि तौरे ममांगी मतमदा अखोइ मसेलगी मरक्ता करी फिबमदा लैरमबगे चिंगतम अनिगी मरक्ता करी मरी लैनरमबगे अखोइ इसिन नाउनि हाइबा काउनरमबा अदु ngасidi ओइद्रे नुंसिनबगी मरी अमा सेंगमटपंगमले स्टेट असिदा लैरबनिना स्टेट असिगी सक्तमसु काहनिंगदे अखोइगी मांगदा हौजिक नागा पीस टॉक की इशू लैरी इशू असी टेक्ता कायदना लोइसिनखिबा हाइबसि अखोइसु पामी सोइदनमकिसु असोयंगम याउदना लोइसिनखिनि हाइना खल्ली इशू क्या लेरंबा असि मथंग मथंग लोइसिनदुना लागली सही खरा असिदा मियामगे पुंसिदा नेना ताबा अमा लाकपा ngamlibasi शांति लाकपदगिनि ngasi namdulong khulna chahi humpu hena yamna शांति ओइना लैबसि थागनिंगाइनि खुल असिगे ओइबा अवर अपासिंग मेंखना बा होनाबदा अंगम मथेंग पांगनि हाइखि in building up of marakta lakpa nungsinna hummaga puhungumse koi marakta lakpa arang ngaraki marakta lakpa ngahaki oiba ithilna ne ekhoigi puwarigi igi senga ba ekhoigi relationship to hummaga manghan gumsi hai bine ina thamningi ekhoi masel nungsina ba porokna ba ekhoi masel amato oina leminna ba gi wakalo se porokna ba damta ai na hana sacrifice toga ai na hana khut tin thopom thoe hai bise manipur da leiba jati khudingman na mase kawbum thokte naga gi issue tari ishwar khoram se khoi yamna peace soiba mawongda amagi interest soktana amagi इज्जत सोक्तना शांति होइना सोल्यूशन अमा पोरखिबदा अखोइ मयामगे अपामबने लोकसभा के एमपी डॉक्टर आर के रंजन तमिलोंग एसी के एमएलए सामुएल जेंदाई वांखै एसी के एमएलए ओक्रम हेनरी नमदुलोंग खुलगी खुनबु यावना मसक नाइ बमिल क्यासु थरमदु दसरु याखि पीस प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिटी हाइबा टीम द पांगथोकपा सही हुंपु सुरखगे डायमंड जुबली की थरमदु नाट की ओइबा मई सिंगदुना हौदोखि कवि फुरुक की ओइबा नाट की जगोई इसै क्यासु हौदोखगी थरमदु द उठखि वांखै केंद्र के एमएलए ओक्रम हेनरीना चही हुंपु सुरखगा लोइना अखोइ मसेल की मरक्ता हेन नुंसिनबा अमा पुरकपा ngamgani हाइखि थरमदु द सरु याकिबा एमपी डॉक्टर आर के रंजन हाइकिबदा कबुई जाति की फुरुप असि मैतैगा अयाम्बा मतमदा अपब मरी लेनेदुना लागली तंपाकी लमदा चौराकना कबुई फुरुप की खुल मरिफु हेन लै मतम अमदा कबुई जाति की चनबी असि काउखिबगुम तौरमली अदुबु 1950 अद्वाइदगिदि चकानगा ngai पांगथोक्तुना लागली नमदुलोंग खुलना ngasi फावबदा यामना इंगना चिकना लैबसि फै हाइखि ममा तोंगान बा लाइनिंग लॉन्चेट की इहो लाकपदा कबुई जाति की सेंगलबा अदुगुम्बा तिंकाउ रगांगी लाइनिंग असे खरा मिराई रुबगुम तवी अदुबु हौखिबा मपुंगना 1960s दगी हौरगा
70 की अद्वाइददी मुथरुरबा सिधरुरबा कबुई जाति की जगांगांगाई ngасidi yamna phajaba manipur gi masak naiba matsek mangan leiba adugumba festival ama oidra ngasidi yamna popular oire isili lauk singna akoi bada leiriba jati khudingmaka peace prosperity amasung unity haiba theme sida matam sangna mapung phana atei desu replica oina puthokpinaba ngasigi sinbi langbiriba singi maphamda aina नौलुक बगलोइना ना अपील तौजरी लाखदोरिबा चही लिसिंगनी कुनगे जनवरी की अनिसुब सयोलदा मणिपुर सरकार के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की माइकैदगे लनगई की वाटर कंजर्वेशन अमदी इकोसिस्टम बुंगाक्तुना थमनबगिदमक लुपा लाख 10 पीरगने हाइना एनवायरनमेंट मिनिस्टर टीएस श्यामकुमार ने फोंदोखरे तांकुल फुरुक के मौसादगी लेरकलब मथेल नाट अमदी चनबीबु योखनबगी पांदमदा लनगई इंटरनेशनल अमदी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अनिना सिंदुना इम्फाल ईस्ट के मनुंग चन लैबा लनगई नोंपोक संजेनबमदा अहानबोइना पांगथोकपा नेटिव फ्लेवर हाइना मिंगथोनबा थोरमगे निनी सेनबा नमिता अथोइबा मिंगथुलेनगी ओइबा वारोलदा मिनिस्टर ना मखा तारदुना मौसा लाइरेंबिना पिरंबा फजबा असि मांगखिबदा अखोइगी सक्तमसु मांगखिगनी मरमदुना अखोइना मौसागा लोइनेना साखोलंबिदा संसिनमिनसि मौसा की फजब क्या खुसेम की फजब महुत सिंब गमलोय मियोइब खुनाय असिना मौसाबु नुंसिबा हैत्रबदी खुनाय असिबु नुंसिबा हाइबसि ओइथोक्तबनी मौसाबु योखनबगिदमक लेंगा की माइकैदगे पांगबा याब मतेंगसु पांगनी अमरोमदा लमदम असिदा लैरिबा मियोइसिंगना लम कोइबसिंगना लाक्पा मतमदा मखोइबु तरामना तौबिरबदी मालेमगी लम कोइबा क्या लमदम असिदा हेना लाकनिंगदौरिबनी लम कोइबा मिगी मसिंग हेना लाक्लिबा मखै स्टेट असिगे सेल थोंगी फिबमसु फगलकनी मणिपुर अपिकपा स्टेट अमा ओइजरबसु मालेमगी लेबा कयागा सांगदमनबा मतमदा नोप्तबा लमदम अमनि हाइखे अखोइना ngasi laiba apa mathok mayam tarwasu apa am tungi minone soiro ga punam arem ngakta ne aduna koi hujikte pichibi goina maleng goina education gi amadi si knowledge gi scientific gi lamjen tang apa da koi tungi minon angang gi moisi proper education pi hok da bi yada aduna hujik yam kana chathari manipur su onemat civil su hakum ju launch tawre लाखदोरिबा चही लिसिंगनी कुनिथोइदा पांगथोकदोरिबा जनरल इलेक्शन असिदा बीजेपी की मपांगल हेना कंखनबा एमएलए खरना मिनिस्टर सिंदोक सिंजिन तौगदबने हाइना चीफ मिनिस्टर दा एड्रेस तौगुना इरकपा चेरोल अमखक्ति सोशल मीडिया दगे उबो फंगले अदुमपु हिरमसिगी मतंगदा लेंगाक मनुंगदा करिगुंबा खनबा अमता लैत्रि हाइना लेंगाक की वांगांग ओइसो ओरिबा एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्यामना फोंदोखरै वफुमसि ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चेना लैबा हाइरोके खांगारोक्ता सेमगा सागलिबा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की फिबम येंगसिनबा मदा पौमी सिंगना हंगबा वाहंगी पाखुमदा एजुकेशन मिनिस्टर टीएच राधेश्यामना हाइखिबने माना मखा तारदुना एमएलए खरना साइन तौबा चेरोल अदु सोशल मीडिया दा थेंगनबा अमदी मिनिस्टर सिनगनी सिलोय हाइबगी वाफमसी पाउसे सिंगदा उबा खक्तनी हिरमसिगी मतंगदा हौजि फाउबगी ओइनदी लेंगाक असिगी मनुंगदा खनबा लैत्रि मिनिस्टर एमएलए अमसुंग पार्टी वर्कर्सिंगना बीजेपी असि लाकदरुबा मिखलदसु मेजॉरिटी लेना काबा पामली मरमदुना मिनिस्टर रिसफल तौसी हाइबा ओइरमबसु याय बीजेपी दी डिसिप्लिन लेबा पार्टी ओइबनिना चीफ मिनिस्टर अमदे स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट का तानरगा सेंटर के लीडर सिंगना लेपकदबनिना थोइना खननिंगाय लेते हाइखे मयाम खुदिंगमक एमएलए खंगदे मंत्री खंगदे पार्टी वर्कर खुदिंगमक ना कोई सरकार से मथंगदा बीजेपी फजना मेजॉरिटी लाखपछि लोइना पामे अदुना अदु पॉजिटिव ओय मुंगना ओपिनियन पीबो ओइरमबे लोइना सिंदोकसे खरा सिंदोकसे सुजिन सिंगुमसे अखोइगिदी याम डिसिप्लिन ओइबा पार्टी ना गवर्नमेंट हेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पार्टी की प्रेसिडेंट ऑनरेबल राज्यसभा एमपी तुगा मोय ताना आर सेंट्रल लीडरशिप ना डिसाइड तौरकदोमनी अदुना व्हाटएवर बेस्ट फॉर द पार्टी नाकलमरोमदा एसएसए मदी रामसा ओजासुंगी मतंगदा पलदुना मिनिस्टर न मखाताना हाई एसएसए मदी रामसा असिदी स्कीमनी मखोइगिदी थबकसु कॉन्ट्रैक्ट लौगदबने अदुबो ममांगे लेंगांगना रेगुलर दा लोक्सिलंबनी सेंटर नेदी मखोइगी तोलब असि कॉन्ट्रैक्ट पिरकबना मरमोइदुना लेंगाक असिना अवाब खरा मायोकनबनी अदुबो अथुबा मतमदा एसएसए मदी रामसागी ओजासिंगे तोलब पिथोनबा वाखनबा लैरे ओजासिंगे हौजिक ओइरेबा खुदोंसादबो कयासिगी वारोसिनमा अथुबदा पुरकनबा होनरी मतमदा एसएसए रमसा ही स्कीम ने स्कीम आई प्रोजेक्ट आई सी कॉन्ट्रैक्ट अदुगी स्कीम नु लोय कान लोय कॉन्ट्रैक्ट लौगदम रेगुलर इलेक्शन बिरममना रेगुलर लौरममना सेंट्रल गवर्नमेंट पे दी कॉन्ट्रैक्ट की तोलब तो पिरे फुल तोलब ओरे कॉन्ट्रैक्ट तंखाय बौ सेते जून ने लोय अवार्ड पसरुक से सरकार ना हाफ कदम मांग स्वा हाफम दे अदुम प्रॉब्लम लाक अखोई लाकदे खरा सुम थोरकोना नाउ आइना ngसाइसु लाउथोमिदुने अखोई ऑनरेबल सीएम अखोई तानरी ओजा की अवार्ड अपा यंगसिंद्रगा स्कूल आंगांग एजुकेशन फकात सुया यारो
ओजा नंबर हुए ओजा की प्रमोशन ओजा की तोलब चांग पीबीद ट्रांसफर पोस्टिंग फजन तौबीद्रकान स्कूल फालो सुया यारोय अदुना ओजा की कनोसे अखोय सुखै यंसिंगनी मोई तोलब चांग नाइन पीनबा सरकार की प्योर ओइनबा अखोय कन्न होनरी अखोय कमिश्नर अखोय सीएम ओइ ताना फाइनेंस का ताना मतम खर चंग बय मोई की अखोय सोइना सॉल्व तौगनी अदुगा मथंगी सही अमनि सिरगी मोई चांग नाइन फंगनी थासगी कुनुमदोइदगी लोकताक पाता अनोबा फाइबर बोट सर्विस हौदुना लम कोइबसिंगी पुंगनिंग सिंगसिनगदौरी हिरम असिदा टोम टीवी की अखनबा पाउदम अमा थांग केंद्र की मनुंग चनलाइबा लोकताक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स सेंट्रादा सरकार न सखंगलबा मपान की फार्म न साबा अनोब मखल की फाइबर बोट सिंग लाखलिबा दिसंबर 19 सर्विस लॉन्च तौगदौरी सर्विस असिना मणिपुर की टूरिज्म दा अनोब इनोट अमदी पीरगनी लमदम असिगी सरकार की थबक फंगद्रिबा नहा कुंट्राना लोकताक लेक टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सेंद्रा सेमदुना सोसाइटी असिना इंगसोक लिसिंग अमगा चमापन मौद्रागा निपानदगी मफम असिदा लुपा लाख अनिरोम चंगना लमदम सिदा साबा बोटसिंग सिजनदुना सर्विस तौरखिबदगी मियोय कयासु थबक पीबद नतना मफम असि टूरिस्ट हॉट स्पॉट अमसु ओइबा हौरखी अमदी टूरिस्ट कया लाक्तुना अकोइबदा लमदम सिगे पोथो कया योंदुना मियोय कया इमुंग कया की हिंगनबा लंबीसु पीरी सरकार की अथिंगबा लाखिबदगी लमदम सिदा साबा बोट 15 थबक लेफकी हौजिक सोसाइटी असिना मपांगी फार्म न साबा सरकार न सखंगलबा अमदी लुपा लाख तरुक लोम पीबा मी 15 फंबयाबा बोट अनि अदुगा लुपा लाख मरी रोम पीबा मी तरुक फंबयाबा बोट निपाना सर्विस महुत सिंधुना लाखली लोकताक लेक टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की सेक्रेटरी एल राजचंद्रना टोम टीवीदा फोंदोरखिबदा लाखलिबा थासिगी कुलहुमदोइदसु इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ओइबा लुपा लाख मरी रोम पीबा मी तरुक फंबा याबा फाइबर बोट तरुक अमसु नौना सर्विस हौगदौरी मसिना टूरिस्ट सिंगी थमोइदा लैरंबा अकीबा कोक्तुना हेनसु फजबा बोट मखल असिना टूरिस्ट सिंगी अट्रैक्शन सु हेलगनी अमदी मफम असि टूरिस्ट हॉटस्पॉट अमसु ओइरगनी थाजै नुमित असिदसु मियामना लेमना बोटा तोंबिरबा यागनी लाखदौरिबा दिसंबर की डेट 23 दा कोई मपालदगी सरकारना सखंगलबा फ्रामदगी पोरकपा कोई फाइबर बोट खरा कोई लॉन्च तौजगदौरी अदुना हाइरिबा तांग कुलुंदोय असि कोई फ्री दा लाइव मिपुंग खुदुम कोई फ्री दा बोट सर्विस तौबगी खुदोंजाबदु पिजगनी मयाम खुदुमक सरु याबियो दार्जिलिंग की मिरिक्तगी लाकपा टूरिस्ट कारुन सेट्रिनसु अनौबा फाइबर बोट सर्विस असिना टूरिस्ट मसिंग हेंगत हनबदा अचोब मतेंग ओइरगनी हाइखी if change this new type of boats steamer then maybe tourism will be developed tourism will develop and increase the tourist in this area सोसाइटी असिगी वाइस प्रेसिडेंट एल श्यामना लमदम असिगी थबक फंगद्रिबा नहा कयासु थबक पीरिबा बोट सर्विस असिगी कॉम्प्लेक्स असि सेमगतपदा लैंगाकना हेना पुकनिंग संगबिरबदी टूरिस्ट हॉट स्पॉट अमा ओइबदा अचोब मतेंग ओइगनी हाइखी असिगलो सेमगत सागलिकलिबा मयाम असिदा मणिपुर लैंगाकना अहेन मियंग संगबिदना सेमगत सागतपगी थबक असि तौबिरगदी मणिपुर की सेमिलोंदा अचोब मतेंग ओइरगनी हाइवाफम थमजरी कैमरामैन धनचंद्र हुइदोंग लोइना पाउदमजरीबा हुइदोंग रोमेन टाइम्स ऑफ मणिपुर बिष्णुपुर कॉरेस्पोंडेंट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NAC की सेंथंग मखादा थौबालदा लेबा चौयाम हायर सेकेंडरी स्कूल की हंदकता नौना साबा गर्ल्स हॉस्टल ngasi हौनबी मतुंगिना संगाखरे NAC की सेंथंग मखादा लुपा करोड़ 2 लाख 53 रोम संगना साकिबा गर्ल्स हॉस्टल संगाबगी थरमदुदा अथोइबा मिंथुलेंगी ओइबा वारोल पिरेदुना एजुकेशन मिनिस्टर TS राधेश्यामना अगांग आइबसी अखोइगी तुंगी युमबिरेल ओइरकदौरिबनी मखोइबु महिगी लौसिंग निंथिना फंगलबा खक्तदा अखोइगी इरमदमसी साखटपा तंगदु लैताबा ओइरकदौरिबनी मरमसिना महिरोइसिंगबु महिगी लौसिंग फंगनबदा अखोइ खुदिमकना थौदांग लौमिनसे हाइखि अमांसिंग सेमबनी दायित्वसे अखोइगिनी मसी स्कूल अखोइने स्कूल थमजरीसी कार साबा फैक्ट्री दा कार अफबा थोरा कान लबीदा फजबदा सपदुमाइना अखोइगी हेरो केंद्रदगी अगांग नौरिबा अगांसिंगसे अफबा मियम ओइलकान मसी इमा इनोइसिंग पी तारिबा वाना लेबा नोआइतबा मयम लमी सेप यादबा सिंग थप फंद्रिबा हिरोल सेप फंद्रिबा थबक फंद्रिबा नोआइत्रिबा पेंद्रिबा चा हेलिबा वारि मयमसे मसी कोकन नबी अखोइगी अमतंगारबा मंग अमतंगारबा आशादी कइनो कन नौरिबा अगांसिंगसिने
Amaromda Manipur Lengaki Education S ki Sentang Makada Hairok Ngarok Telda Leva Hairok Part 3 Upper Primary School Yinauna Saba Building Asi Education Minister T.S. Radesham na Sangaki Ngasi Sangaki Vai School Building adu Manipur Lengaki Education S ki Sentang Makada Lupa Lak Marifurum Sangna Sakibani Paugi Maraktan Aten Babre Matanglong Minesi Sacred Heart Higher Secondary School Porompat opposite Dodasan Kendra Imphal, recognized by BOSEM and COSEM. Admission open for the academic session 2020 for the classes pre-nursery to class 8. With the completion of 30 years of service in the field of education, school is pleased to announce special concession for admission to nursery and pre-nursery. For more details, please contact Sacred Heart Higher Secondary School Porompat opposite Dodasan Kendra Imphal. Perfect cakes for every occasion. 7 Heaven, a slice of happiness. Now at Imphal. Already completed first year anniversary. 7 Heaven is a pure veg and provide fresh cake in just 7 minutes with live kitchen concept. 7 Heaven is the largest bakery chain in India with products like 3D cakes, cupcakes, macarons, donuts, tarts, brownies, cheesecakes and much more. Please visit 7 Heaven Soibam Laikai, Janims Road, Porompat, Imphal or contact us at 9366 818 369. The Chopstick Buddies, authenticity of China, now at Imphal. The Chopstick Buddies is a corner store in the Brewbags family, recognized for its classic Chinese foods, personalized atmosphere, excellent service and genial staff members. We offer a range of vegetarian and non-vegetarian foods prepared by expert chefs using fresh and quality ingredients. Please come and visit for the best Chinese cuisines at Imphal, Soibam Laikai, Janims Road, Porompat, Imphal East or contact us at 8731847066. Break matungda makata pa pau pizari. Imphal area yauna mafong kaya da bom pokayan bada sizinava kulai sing tindok tinjin tawbada hakting nana senaba PLA ge nupi lanmi ahum yauna miyai nifan police na fagat pangamkre. Hiramasigi matang da ngasi Imphal West ke SB conference hall da pangthokipa paugi mi pamamada DIG range 1 tempting ngasangbana. Mamang thakta thodok asiga mari lenena miyai tara fagat khraba matung ngasi fagaliba asi tharga punna miyai tara nipan sure. Tha asigi tarama panda akangna paw ma fangbadage Imphal West ke CDO team na Kaksing area da thiba humbagi thabak sathabada langthawal kunja haino makhongdage irom ningol hizam ongbi thaza atopaming lata devi sahi kumapan mapuroiba H Suraj Singh phagat pagaloinena wahang awang lekin thabi dage kundom thoibi chahi kuntradret mapuroiba KH Rana atopaming Arun lekai asimakta dage ngangom Rosita atopaming Ave chahi kuntradret mapuroiba NJ Rajeshor Kairak Mayai Lekai dege Elangbam Inaubi Sahi Yang Mari Apopa Laikhidraba Ibo Pisak Kaksing Morangthem Lekai dege Morangthem Ratan Maitei Sahi Niputaret Apopa M Ibo Sawamadi Kairak Kongnang Lekai dege Sandam Ibomsa Sahi Kuntratare Apopa Laikhidraba S Lukoine Irom Thazana Hydropagi Matungina Ngarang Imphal West CDO Amadi Taramanga Suba Assam Rifles ki Apun Bakangbu Mana Kumal Lampak Amadi Pisum Thong Manaktagisu PLA gi Lanmi Ani Pagat K Pharbasing adudi Assam gi Jirigat Lakhinagar dagi Paunam Manikanta atopaming Amuyama Chahi Kuntramatoi Apopa P Arunamadi Singjamai Chingamaka Ketri Lekai dagi Tiam Rosen Sahini Pumari Apopa Lekhidraba TH Tomba Kawi Makatana Thodok asigi matang da Senari Bamioy Singh Pagana Bahonari Paunam Manikanta na Hydrok bagi matungina Mahaki Commander Major Risikanta atopaming Ranbirna Bom Amurak Pokayan bada Lupali Singh Kuntrapi Haibasu Kangmangam Le Tangal Bazar da bom pokai khraba matungda pokai khriba bom adu lamdam masida thokliba thodok wathok kya nathaina bahona bani haikiba laibak thibani hainasu DIG range 1 tempting ngasangbana makata khe fakat bese mi se the whole kemachi mi ama ni na to banatti asida ekoina torak bese ekoina weapons recover toba correlate toba se FIR sisu ummari shui asigi
case ki matang shida ekoina mi phakat ba shishu it's hana 10 already arrested ni. Handak shida muga 8 persons arrested ni. So total 18 persons have been arrested. Yes, ekoina shu khangi some hardcore guarders she muga arrested todri. We are still on the lookout, but I just want to reiterate the fact that our investigation is at a very advanced stage, and we know the detailed game plan of IED bomb blast over. We are aware of it, and we just want to say that we are in a very advanced stage of investigation and will be submitting a charge at the earliest. Amarom da kuntra mapan suba Assam Rifles amade Kaksing District Police Commando ge apun bakang bomana akang naba paw mo phangwadage ngasi nungthil pung aniga minute yankhairom taba matamda Kaksing ningthau lekai de thibo humbagi thabak sathabada nisa oina sijanaba Macodin syrup bottle chaniga taramari mioi amadagi fagat pangam le hairi farba mi adugi mamingna thoksom ongbi yengkhom sarmila mapuroiba th Deepak kawi Kaksing ningthau lekai de gini farba mi asigi mathakta wahong pahong sathaba matamda polam sing adu kongpal kongkham lekai de leiba thanga chingkha lekai de gi hawizam Siam Apokpa Heights Tomba Amadi, Kawa Maibam Lekaidagi, Kangbam Siam Kumani Haiva Kangbangam Ki, Lunena, Hairumi Ani Asisu, Fagat Pagalunena, NDNPS, Ki Eki Makada, Kaksing Police Station, the case Amalakot Cray. Makatana Sarmilabu Wahang Pong Satabada, Mahak Aina Tinkravala Loop KYKLG, active overground walker ni Haiva Kangbangam Ki. Lupasigi extortion gi Senpam Sing Kongwatuna, Myanmar da Leva Lupasigi Myoshing da Sinabiki Tabak Tawuni Haiva Kangbangam Ki. Mahak ngasi lekai adumakta da leibi masagi mayumdagi fakiba naurem rina chahi nifumathoi mapuroiba N bimolgi makhada lup asigi thabak tawbani haibasu khangmangam bagaloinana UAPA gi makhada Kaksing Police Station gi makhada case amasu lokole haiki State asigi lofom sing ayamba angam mathosingna mapu oire haina Irabot Foundation gi President Thongam Ajitna Maral Sikrai ngasi Major Khulda leiba Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada Ajitna makha taraduna The Manipur Conservation of Paddy Land and Wetland Act Lisingani Tara Marida Paliva Lisingani Tara Marigi Mamang the Lofom Sing the Sajin Kiba Yum Sing the Akaiba Piroi Adubu Sahi Asigi Matung the Sakiba Yum Kai Sing the Yaroi Haibu Wafamasi Yafam Tokte Lisingam Gachamapan Marfutarage Lisinganiga Taramapan Powda State Asigi Lofom Sing the Sajin Liba Yumpam Sing Kanagi Maming the Lady Bige Haibadu Tidopugi Matam Oire Lamdamasigi Oina Cheng Metric Ton Chamanga Darkar Oibada metric ton Chahum Rom Tamag Putopangamli, Awarpa metric ton Amagama Kai Dege, Ani Fawadi, Miram Dage Pusilaktuna, Mipal Tangli. Foundation Nasina Sinduna Pangtokiba Lomi Singi, Poinumi Pangi Warip Sing Yauba Memorandum Ama, Prime Minister Narendra Modi the Pishin Cray. Nasi Lamdamasigi Lady Velopam Sing, Lamdamasigi, Angamatosing Mapu Oirabra Habigi Chow Sing Nevalere, Pumna Magasi, Langagna. Kana Kanagi Ming the Lady Baga Habisi, List Amada, Miam the Kangan Bachum Gani Haina, Mahana Makata K. Inkol on ba on the begin matang chita inkol on begin matang do 2014 gi mamang dadi yagani adu matung dadi yaroi haipa pot nama lai pose masigi pose aku Irabot Foundation oina di masi strictly sungyai adu pot nama khoi leijari hana degi hona lawpham mayamak kandu ngasi bokta lakhrabani aduga karingba sarkar khara lakpa matam khara lakpa asina khoida pumang mamagi pot nama miyam singsi da tungi vision udaba pot nama thamnabi posam lakko se masi si akoi check tabata ka oi aduga masina maram oidana ain hajaning badi haujik laphang kan ba haibisi matang da miyam punamak mikup naung singna leiba maru oi darka oi maram di achauba sidi state ki issue mo oibagi phibam da tawdba yadra posa amani All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee Amokok na Sinduna Numini Sumna Sathakadava International Maitai Pangal Convention Ge Free Convention Colloquium Ngasi Konumang University Convention Center the Pangtokre Bangladesh the Lakpa Myoy Taratruk Yauna Assam Amadi Jiri the Lakpa Delegate Puna Kunipana Saru Yaduna Pangtokadava Convention Sida Matam Kyagi Mamang the Ge Kainaru Raba Igi Marising Amukhana Unabagi Awanungai Amadi Lam Sing the Kundakraba Muslim Singi Chanalon Sing Ngasigi Mia Masida Kanganava Ngasigi Pre-Convention Colloquium Asi Pangtokpani Ngasigi Thoromasiga Mari Lenina Amokoki President SM Jalana English Chanipan Taramapan the Tokiba Sahi Taret Kuntakpagi Matamda Chen Kiduna Malem Gituan Mumpham Sing the Kundakraba Manipuragi Maite Bangal Singi Kongo Libo ina Chahi Lising Anigi Matunda Ngasi Amuk Tenaduna Kainaru Raba Machin Manau Unaduna Awanungai Waris Hanaba Pang Ngamnaba Pangtokpa Thoramni Convention asina Manipur Kundaminari ba Puruk Kya Sigaloinena Tangdu Laitaba Tazanaba Amade Santi Obe Manipur Ama Ohenbada Chawna Mating Panganena Mangna Makata Ki Senasina pinning iba message Maruena Manipur Lariba Ichilina Oiba Tongan ba community singi Marakta Tazanaba
amasung nungsinaba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯄꯨꯜꯂꯕ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯦꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯌꯥꯝꯅ illogical ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯝꯃꯒ ꯈꯪꯉꯒ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯕꯦꯖ ꯑꯣꯟ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯗꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯇꯝꯒ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯆꯣꯛꯊꯕꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯋꯥꯕꯗꯣ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯔꯤꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯆꯣꯛꯊꯕꯗꯨ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯔꯤꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯦꯟꯈꯠꯇꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯕꯨ ꯇꯒꯠ ꯇꯦꯛꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ ꯔꯤꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯂꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 2-wheelers, 4-wheelers, commercial vehicles amadi commercial equipments sing oiba loan pizari. Documents isang changdana amadi processing matam changdana yamna laiba mawongda loan phongbiragani. Amadi adomgi achinba thubagi damak mayamna wabiragano. Makal khudimaki gari kaya su bandan lawzari. Christmas ki oiba khadaba offer su pizari. Akupa marol gi damakta lengsinbirau Lamjingba Finance, Nagamapa Rims Road opposite Nitayananda Temple natragana Lamjingba Finance Uripok Hawam Diwan Lekai. Ekoi gi phone number 6909959834 da contact tobiro. Good afternoon, ma'am. Hi. Wedding sets khara yenge. Sure, ma'am. Sigi sets anu yorokuni, ma'am. Yengbiyo. Je. Sisam phazadro. Sisam phazadro je. Yam egens ui. Mobile furniture na wedding season asigi oina discount up to 30% ki khudong chaw pijari. Hai di sini torsia. Bhaiya je seli torsi. Sei se booking tak senjar. Admission open. New Public Higher Secondary School Kangabok. Pre-nursery to class 9. Academic session starts from 6 January 2020. Boarding for boys and girls separately. Extra class for all subjects of boarding section. Transportation, bus and van services. Admission fee for nursery only ₹1,300 with tuition fee free and T-shirt free. For more details, please contact Principal New Public Higher Secondary School Kangapok. Contact number 700-527-3784 or 8731854982. Break matung da makata pa pawmuk pizari. CPI gi General Strike ta faziluba miyoi taratret thadrok le. Santi oiba khongjang loi singi mathakta Section 124 Clause A sedition gi SARS oba yaning de haina CPI Manipur State Council gi Assistant Secretary Tej Sursana thadrok pa cherola mana hairi. Cherola sina hairi badi General Strike aduda CPI na sindana Manipur gi mafam kuntra mukta wakat khongjang sathaki. Wakat mifam sathaki pa mafam khudimakki saruk yariba sing phajin bigi mong tawkide adubu nambol amadi lilong dagi miyoi khara phajin ki maduda nambol dagi miyoi tara yauki miyoi tara da pankiba IPC section singdi 124 clause A 143 426 186 506 amadi 34 na singbani angak pamong amada ek sing pansin basi CPI na yaning de nambol da sanction kiba khongjang adu yamna santi oina sathaki bani Section 124 Clause A pansinduna sedition gi SARS togduna CPI gi maru iba miyoi sing phajin ba haibasi legangna ain thugai bani haina logani Bharat ning tamba fangna ba honarpa amadi Manipur gi ngamkhai kaihendana thamna ba asoba thodang liyorokpa
CPI gi member singbu phajin betana tana maram sadana section kya pansinduna jail da thamna bahona bahibasi maram sade loinena ngarang mak CPI gi state secretary L Sotin Kumar basu general strike loi khraba matung da phajin ki basisu party sina yaning da phongdoli haiduna democracy gi wahan toki oina ona taina ba thabak paikhat bahibasi angak pani hainingi masi tungda tawroi da hairikli Nakalamuromda Thasigi Taranipanda CAA Chanaba Yaroi Haiduna Lab Party Marina India Pumada Kaukiba General Strike Matungda Police na Fazin Kiba CPI Manipur State Council gi State Secretary L Sotin Kumar ngase Imphal West CJM na Lupa Lising Taranipan Thianduna PR Bonda Thadokre Adumoinamag ngasi CJM Imphal West na PR Bonda Thadokraba CPI Manipur State Council gi State Secretary L Sotin Kumar Numidang Amuk Hana Fazin Kre Hairi Tangwaiban Hizam Dewan Lekai Dalaiba Tongbram Rokishan Apopa T Ratana Lamjingba Group ki Director ni Lamjingba Group ta Thabak Pigani Haina Lonam Tongduna Nupi Amadagi Yamlaba Senpham Lokthoklam Lehairi Thodok asida victim oiribi Nupi adugi mamingna Thoksom Priti Kawi Kongba Khetri Lekai Dagini Thodok asi Haukiba Numit Kharani gi Mamangda Thokibani Masana Masabu Lamjingba Group ki Director Amani Haijariba Rokishana Nupi asida Thabaki offer letter Fauba Piramki Thodogasi Rokishan Masana Lale Hajar Pagolena, Lamjingba Group ki Mayokta, Mahana Taukiba Tabak Adugi Apapata Punamak, Masana Puzargani Hainasu, Yazakre. Mina Mibu Lalon Bigi Tabakasi, Tingna Bahonabada, Police Kakta the Intopa Yaroi, Lamdamasi the Lady Vice Stakeholder Amadi, CSO Singisu as Obathodang, Lofam Toi. Lunena, human trafficking asi Tingna Bahonabada Kari Tabak Paikatpa Yabaga Habadu, Yangshinaba Atubamatanda Committee Semlagani Haina, Manipur Human Rights Commission gets chairperson Kaidem Manina Fongdokre. Wahuma Singasi, Manipur Alliance for Child Rights MACR, Sunlove Kolkata and Child Rights and You, Kraina, Manipur Police Kusamana, Imphal North AOC the Labor Hotel Classic, Royal Holder Human Trafficking Gimatang the Pangtokiba Nomi Oiba Consultation Program Aduda Atoiba Mitulen Oiba Warul Pireduna Fongdokibane. Kaidem Manina Makataraduna, Mina Mibu Lalon Bigi Tabagasi, Asoba Crime Mani, Masi Tingna Bahonabada, Police Department Kakta the Intopa Yaroi, Tabagasi, Mapung Fana Tingna Bahonabada, Lamdamasi the Lairiba, Mipung Kudimaki, Asoba Todang Lay. Hiramasi Matangda, Manipur Commission for Women Gay, Core Committee Makai de Gisu, Mui Bigi Haksingi Matangda, Mipum Tingna, Kangan Matau, Tai Haraduna, Hiramasi Matangda, Kari Tabak Paikatpa Yabaga Habadu, Yangshinaba Atubamutam the Committee Sem Nabge, Torangsu Lady Haiki. Lady Mam see reference Piraga, Banji Aina Yantaba, the economic block say illegal Oibanina, Masi Tingna state government, Masigi mechanism Mama Putoktana, assembly the Warep Loraga, say a Sultan di Piva, Duktoba, Sumnegi Bantoba Kamunami, Pura Meharaga, 324 to 325 IPs, the local leader. Sing Nataba, Ban Tingna Begi, Ban Adu Meki mechanism Mama. State ki assembly na say Meghalaya gi lejai khabar da ban ge pau pi be yaro karim piramabdi editor do madu kano to ni censor to gni adu to na madu gi amu sonda amu fundamental right of media ge to mangal le kollan le hai du na thengna ba supreme court ka de makha cha tabu na amani dana adu any moi gi lo ma moi gi high court na pothok tana madu chala hai Manipur Organic Mission Agency Momagi Sentang Makada Lomi Sinmi Luf Lau Salna Sinduna Ngasidagi Straw Recycling Organic Soil for Organic Crop Hybagi Matang the poster campaign Hogdokre Hiramasiga Mari Lenina Development and Protection United Voluntary Organization DPUVO Nambolgi Office the Pangtokiba Paugi Mipamamada Lau Salgi President M Churamanina Lau Urabamatunga Myoy Ayamana Charu Asi Mai Thadokuna Manghalle Masi Taudana Ba Amadi Amuk Season Aduna Organic Heart Semduna Season Aragade Matangi Lorokta Satok Hengatamangam Maramaduna Charu Mai Thagum Si Maram Sana Season Asi Haiki Paugi Mipamadu the Saruyakiba Lausalgi Secretary M Sunilna Organic Natraga Ipaipu Singi Lau Pothamna Anoba Technology Ge Lau Potapage Satok Hantavanate Miam Hantana Laubuni Chemical fertilizer sing season Aragade Haksang Amadi Lahausu Manglibane Maramaduna Ipaipu Singi Low Pothap Nauna Hinganaba Honasi Haiki Nakalamurum the organic low pothap Yokatsi, Saru Manghangumsi, Charu Mai Tagumsi, Saru Nalehau Semnasi, Lofam Koidolaga, Charu Saitolasi Haiba Mapaupuba Poster campaign Sohodoke.
Imphal More Highway Welfare Committee na lakliba Christmas kumhai ga mari lenena ngasi highway pering asida laiba kulamade sersingda haktengnana satuna Christmas ke kumhai gi khudol tamkhrai committee gi president L Subas amadi general secretary Saka Angkhongna lusingbamyai nipana saba kangbu adu committee asigi hanage advisor laikhidraba olkhokai hokip ki wajang khuldage lamthaki committee asina More S Kudeng Thabi Loksau Kongkhang Chamol Tengnopal Saibom Egizang, Sinam, Lamkang Kuno, Bongjang, Thamna Popi Amadi, Molnoi de Satuna, Kulgi Kulakpa, Search Leader Amadi, CSO Leader Singa Unaduna, Kudol Potsingadu, Kusinake, Hiramasiga Mari Lenina, Committee President L Subasna, Committee asi Hoki Basahili Singani Tareta, Imphal More Highway Paring Asida, Kundari Batuantuan Kulgi Lusingba Amadi, CSO Sing Punsinduna, Lambi Paring Asibu, Ngak Senab Gidamak, Linkat Kibani. Matamadu Hogduna Lambi Paring Asida Ladybug Kulgi Lusingba Kayaga, Watanaduna Miangi Satok Sasinda, Hena Kudong Sanaba, Honaduna Laki Haiba, Yauna Wafong Kea Fongdoke. Tongju Waikom Kongnang the Leva Rising Sun Club ki Contratre Suba Mapokumon Torungasi, Club Asigi Ground of Fangtokre. Tormaduga Marilena, Club Asigi Vice President Okram Bumesorna, Rising Sun Club Asi Mamang Takti Hona, Leva Kitavak Torum Kiada Saruyaduna Lakli. Makatana su saruk ya bagalonena maikay dom ge horuk liba naha singi yeng laga club asigi ground asi artificial turf ground onthong na ba thorang leire haiki District Library sing thamna ba atuba matamda thabak paikhalagani haina Art and Culture gi Director S Sivdasar mana phongdokre ngasi Manipur Library Association Malana Raja Ram Mohan Roy Library Foundation Kolkata ga khusan maduna Manipur State Archives ta numinini sumna sathagada ba libraries at crossroad Revamp, Innovate and Make Sustainable Haiba Hiramda Seminar Hogdokpugi Thoramda Malagi President Kangjam Chawamadi Nalit Imphal Executive Director TH Pramesur Susarugyaki Thoramadugi Chief Guest Oikiba Director S Sivda Sarman Haikibada Central Library da Lairiba Lyric Sing Digitalized Tobugi Tangai Fadaba Laire State Asigi Oina Bengali script Amadi Maitai Make script Haina Ani Laibana Digitalized Tobugi Tabak Asi Araiba Oiroi Lakadoriba financial year da library gi oiba tongan budget ama haptuna district sing da district library thamnabagi tangai fadaba laire haina mana makata ki Thoromaduga Mari Lenana Nalit Imphal ge Executive Director TH Pramesor na haikibada Anuba Technology kya laklabasu lyric pabagi tongan ba mahaw adumadi adumak laigani Ghaziabad gi hojingna Hata Golapati da leiba Daraksa Chahi Yankai Mari Mapureba Muhammad Nasiruddin Ngarang Ayuk Pung Tara Taba Matamda Masagi Memdagi Toki Badagi Hanzilakidre Mahana Toki Bamatamda Yumgi Myoy Amatada Taklam Kide Hairi Mahak Fit Mangaga Inchi Ani Wangi Kulei Kuchuni Mamai Sangi Mahaki Haksangi Pibamna Mayai Oirap Thai Masam Moi Mahana Toki Ba Matamda Komla Masugi Salwar Amasetki Utmasugi Jersey Malitki, Kanagumba Mirsina, Harry Mirsi, Tengnabirabadi, Manangnapo Police Station Natraga, telephone number 8414 022 849 Natraga, 8414 881 331 da Paupibir Ohaiki. More Police na Sinduna Lakadoriba Christmas Bye Bye Amadi, New Year Kumanga Mari Lenina, More Manunda, Kana Chainaba, Togdok Toktanaba Madi, Section Torang Lokanabagi Matanga, Kananaba Mipama Mangasi, More the Leva, Police IB Conference Hall the Pangtokre. Mipamaduda Additional SP Operation M. Amit, ADC Sandilgi Member, Geneva Haukif, SDPO, L. Megavarna, More Police ke OC, KH Dilikumarna, Atoy Belimpi Passing in Sarugyaki, Amadi, More the Laminari Batuan Tuanba CSO leaders, MCM, Ekodom, HTC, Tamil Sangam, Gorkha Samas Amadi, Nupi Kunai Sakwat Lamjing Lupke, Maira Paibi Ima Sing Susarugyaki. Nasigi Mipamaduda, Maru in a Lakadoriba Bye Bye New Year Gimanguina, More Town Manungda, Kana Chainaba, Togdok Toktanaba, More Police Amadi, CSO leader Singna, Puna Amatoina, More Manunda Numidang, Atimba Pawangak Senduna Leba, Amadi, Yu Yauna Makal Amatagi Nisagi Polam Sing Town Asida, Atimba Tamba Haiba, Wafam Sing Amatoina Yanaki. Paugi Martan aten beberapa tanggalong ini sih.
taste of Imphal. Speedifying food delivery. Download now. Adongi gari edu mangkini haibagi hojikti mipainingai oidre. Subnatagi lupa lising ani chamwa piba Vedlock hairiba vehicle anti-theft lock asina irai laina ngakthok pangamle. Device installation su free oijagani. Ngasimang lengsin bidau Kulhu Techno Solution Friends Colony Mantri Pukri Imphal. Buy online at kulhu.com. Phone number 7005117881 natraga 9615227146. Sunday open. Timing 7 AM to 4 PM. Madeline Ambulance Service Manipurna pung kunmari chupna miyam gi seba tawjari. Ambulance service asina miyam da pizariba service singdi yumdagi hospital da pukhatpa hospital dagi yumda puthaba hospital amadagi hospital amada puba yum thangnariba state singda anaba sing puba amadi lawba loinana India gi mafam khudimakta chatpa yarba air ambulance ki service asina chingmani. Masida natana lambi gi accident ta lemna hospital da pukhatuna miyam gi mateng pangjari. Adom sunga simak sep tawshin biu aikhoi gi contact number 9205987988 natraga Play Store da sangbiduna Madeline F download tobiu. Pakhong ama chalake. Chalune. Chahi amagi plan tawge haradi. Phau pambi thabiyo. Chahi taragi plan tawge haradi. U pambi thabiyo. Chahi chamagi plan di. Ichabu afaba school da mahai tamhanbiyo. Icha kaina afaba school haidi. Lanai coaching tawbugi awaba lehendaba school du da adum changnaina coaching tohonba. Mama paga chamanana warak watembi ba. Gym, aerobic, dance, football, thangta. Mamang da 12 exam gi topper su puthokraba. Khwaidagi chawba, nanba, khwaidagi phaba school. Slopeland Public School Khongjom chumabra. Chumme yam khangi ko. Yes, only Slopeland Public School Khongjom. Break matung da mayam butaram nokso bagal na makataba pau pizari. Kurai nandam laikai Gram Panchayat ki oina kumjali singa nitara nipan taramapan ki MG Narega amade kumjali singa nitara truk taratrit ki PMAYG oina ngasi Social Audit Gram Sabha pangthokre. Manipur Social Audit Agency ki makhada lining thok puthiba sanglen da pangthoki ba mifam adu da panchayat asige ahal Salam Birena chairperson oikiba galoina panchayat asige pradhan Y Chitra Jila Parishad A Olendro ward member amade Manipur Social Audit Agency ki mihud kaya su saruk yakhe pangthoki ba mifam adu ga mari lenena hangang block ki block development officer elangbam amothoi khangan bana Social Audit Gram Sabha asi panchayat ki oina tangai fadarba thabak amane mifam asina miyam amadi lusingba singi marakta hena afaba mari thamba ngambada natana lusingba singna tawriba thabak thoram kyabu miyam ga loinena afafata tatok tasin tawduna hena yaifagada balambida khong thangjin hanba ngamlagani haike 7-day Adventist Church Sajan Thong na sinduna nomagi oiba blood donation ke mama pangthokrai blood bank Zenems ka kusan maduna donate blood at least once in a lifetime haiba theme da Sajan Thong da leiba Kingsway English School da pangthokiba blood donation ke maduda mio yankhai henbana masa masa ki I katke lakadori ba lisingani kungi January gi tang manga da hauduna Assam gi Kasar district ki manung chana leiba Barak Turel marid da leiba khwailakpa Irel umang lai irat thongni bugi thoramda Manipur amadi Manipur gi mapandagi lakadoriba miyam gi gari sing changbada khudong chana bugi damangasi Jiribam gi SPM mobi gi lising makhada Jirimuk outpost ki security personnel amadi khwailakpa Irel umang lai ngak sel lup ki miyoi sing yauna Jirimuk outpost tabalambi gari parking amadi stall laigada bamapam sing singdokre hiramasi gi matangda khwailakpa Irel ngak sel lup ki secretary amasung organizing committee gi convener chu oriba N Sadanandana haukiba Chahi Kyada Life Family Nasida Lakpa Matamda Kudong Sada Baka Lake Rabasu Lakliba Sayasida Gidi Miyamgi Kudong Chana Bigidama Committee Sige Tomi Singamadi Jiribamgi SPM Mobina Lusingba Manipur Police Kit Team Ama Yauna Lambi Amasung Parking Area Sing Semjin Bagi Tabakasi Paket Pani Miyamna Lakliba January Tang Manga Asida Lambi Thong Nungai Tabagi Jingnaba Laitana Isorgi Togal Pangbiba Yargani Haike Miyamda Luna na lainabagi matang da wakal tahan balonena Swats Bharat Abhigyan ge thabak sing mai paknabagi paujel purudana haukiba October 13 ge Uttarakhand ge Haridwar dagi cycle thogduna lakiba Assam ge Maxkhowa dagi Louis Das sahi kumapan ngasi Jiribam da thungkrai ngasi Jiribam da thungnabaga pawmi singa unaba amada Louis Das na phongdokibada miyamna dustbin sizinabagi hainabi thamduna aikhoi ge akoibada amona kai sing mafam marang khangdana langthopagi hainabi asi handanaba cycle thogduna paujel sandokpani
Laina ayamba amon akai singdege thorakpana maram oiduna karigumba aikhoina dustbin season aduna amon akai langthokpi sang hantalabadi laina singa sidege khara makai ngathokpa ngamgani haike ningsing bayai UP Bihar Sikkim Meghalaya Tripura Assam phauduna cycle thawruraba matung ngasi jiribamda thunglakiba Luis Dasna Makata Nagaland amasung Arunachal Pradesh yaururaba matung kha maikai panglaga Haridwarda amuk lamthungpham oigadoribani ngasi Thobal district ke Yaripok ke kru mathak laikai da leiba Kennedy Sakram masagi sahi nifumdoi mapung pharakpa amasung mahaki masanupa atonba Sakram Tomthin Maitege masagi sahi nipan mapung pharakpage mapok numit ka mari lenana yumgi ingkholda ningsing haipal hainau chara tare thakre malengge oina honglakliba culture ge awonba kya singadu dagi lapthok anduna mausagi oiba akoibagi phibamgi matangda horakliba angangsingda khanganabagi pandamda haira charasi thabani hairi Manipur Sumang Lila Council na sinduna tara taruk suba Sumang Lila ningtham kumai lising ni tara mapan ngasi Palace Compound leiba iboyama Sumang Lila sanglenda hodokrai ngasi dagi hoduna lakadoriba sahi lising ni kun ge January taret fawba numit tara mangani sumna pangthokodoriba kumai asida punna nupi Lila party ama yauna Lila party tara marina saruk yagadori ngasi ahanba hodokpa numita Times Star Artist Union Party ge Sumang Lila isa ge ningtha miyam da kudol tamki kumai asiga mari lenana Sumang Lila Council ge lifetime secretary oiriba Saurakpam Hemantana hai State Kala Academy na sinduna sahi kudingi pangtholiba All Manipur Sumang Lila Festival asida saruk yanabagi khudong saba pibaga loinana anuba artist kaya changlaktuna amadi Sumang Lila bu promote taunabagi pandamda sahi kudingi ningtham kumai asi pangthokpani kumai asibu mai pakna chahi kuding lepa leitana pangthokpa ngamliba asi miyamna nungsibibinani loinana ningtham kumai asida makok mathang tarakpa sing khakta natana title mapan khanduna manapi gadori miyamna numit kudingi pungani taba matamda lengbiraktuna kumai asibu mapung phanbiyo haike India 5000 Award lisingani taramapan Yaripok Laimanai de leiba Gencam Private Limited Company da pirakre award ase ngasi New Delhi gi ISKCON Auditorium da pangthokiba yamna chinglem laba thoramama da Gencam Private Limited ki director Amom Janil Kuman da MSME Chamber of Commerce and Industry of India gi chairman Mr Indrajit Gosna kusina ke award ase India gi startup company sing da piba yamna lemjangai oiba award amani Gencam Private Limited Yaripok Laimanai de leiba company asina malengi kaithel da yamna tangna yonba yaraba Manipur gi lehauga yamna sanaba herbal tea makalama oiriba blue tea haina khangnaba world's most colorful herbal tea kanglei higok haina brand maming oina maming thonduna puthokpa miyamda phanganba horaklakhraba company amani Idam da miyam ge apunba korjailof ima ko lumna sinduna ngase all assembly rota leiba Manipur Hindi Parisata aiba ahungi lairik phongkhraba lairik singadudi khuraijam nimai sharan singi wari lairik he nungsiba karigumba da sunangna kanada su asumna ya school khwarak pamgi nat ki oiba lairik hiai rol amasung chingangbam sangai jaubina iba shaireng lairik nongju nangna haibesini Thormasiga mari lenana wari lairik ki aiba khuraijam nimai sharanna haukiba sahi singda lairik taramatoi phongkhraba matung ngasi wari lairik asi phongmani isam samna mipum khudimna hektama khangba ngamgadaba nungsiba asi karino haina kongun leruba matamda sengba sagatuna ikiba wari lairik ni nungsiba haibasi mafam matam naidaba ahal angang dharma niti naide khaidana punamak asibu karisu khandana maruoina punsigini haina laukibadu nungsibani haina wari lairik asida takli haike paugi maraktan atenba brem tangalojari Lengsin bidau Hangbiragani mafam asida makhal kaya gi genuine oiba imported amasung Indian brand gi fitness and bodybuilding gi supplements sing loina na Indian brand Green X Nutrition gi distributors oizari Ngasimang lengsin biro anti-nutrition store Iron Gym Singzamai Sapam Laikai near Singzamai Parking. Contact us at 730-86-92560. Lengsin biro Hangbiragani mafam asida makhal kaya gi genuine oiba imported amasung Indian brand gi fitness and bodybuilding gi supplements sing Break matung da makataba pamu pijari
Hayeng Bharatiya Janata Party BJP ni sinduna New Delhi gi Ramlila ground pangthokadoriba miyam gi oiba sober rally da saru yagadoriba Bharat ki Prime Minister Narendra Modi da Pakistan based terror group amana attack sathagani haina intelligence ke akanaba report ama fangbadage Delhi Police ki Special Protection Group SPG na akanaba section thorang lokatpa hokrai. Naga People's Front NPF के Disciplinary Action Committee DSC ना Citizenship Amendment Bill CA बिबु सौगतुना बोट पी की बगिदमक मणिपुर के आउटर के MP याउना MP अनिदा सकोस नोटिस पीक्रे पाउसिन हाई हौकिबा सगोल से निमित्ता कोहिमा द पांगथोकिबा NPF के Disciplinary Action Committee की मिफमना पार्टी अदुगी Secretary General ओइबतनतना नागालैंड की मिहुत अमा ओइना राज्य सभा के MP सु ओइरिबा KG Kenny Amadi Outer Manipur Parliamentary Constituency दगे माई पाक्तुना लोक सभा के MP ओरिबा डॉक्टर लोरहो एस फोजेबु NPM ना CAB सौगत तनबा लौकिबा वारकी वांगमदा थबक तौबगी सौकोस नोटिस अदु पीकिबनी सौकोस नोटिस अदुदा MP अनिना थासिगे कुंतरु फावबगी मनुंगदा मखोयगी ओइबा सबसाबा फिरेप खंगलकनबसु पल्ले हाइरि सेरगसिदा KG Kenina ngarang NPF की Central Headquarter की President ता महाक Secretary General की फमदगी थादोक चरगे हाइबगे चेरोल पिसिनख्रे पनबयाबदी unconstitutional ओइ हाइरिबा CAA असि सनबा यारोइ हाइना ममांगदा पांगथोकिबा पार्लियामेंट की सेशन अनिदा हाउस दगी मपाल थोक्तुना MP KG Kenny amadi Dr. Lorho खोंजंग संगसिन खिबनी अमरोमदा The Naga Students Federation ना पार्लियामेंट लेरिबा Naga MP Tokeho Yepthomi KG Kenny amadi Lorho S Phojena CAB bu sawutuna bot pi khibagi mayokta yaningdaba phongdoklibani hojik amuk sanabagi pau phangbigani All Manipur Football Association gi minyang makhada tha asigi mari dege hoduna mapal kangjibung da sathariba umpuni thoirak suba sar surachan KCSICBE Memorial Invitation Football Tournament lising nitramapan CC Meet King ngasi sanakiba matching da Nisa Thangmaiban amadi Muamu Balai FC Kangpopi mai pakre ngasi sanakiba anba match da Nisa Thangmaiban na UK Vibu Panjel ani amada maitiba piki aduga anisuba match da na Muamu Balai FC Kangpopi na YU FC Tangrai Ukrulbu Panjel ani sinoda maithiba piki hojik chathariba Hero I League ta Trau gi ahanba home ground match hayeng Real Kashmir ga Kumalampak Man Stadium da sanaragani hiramasi ga mari lenena ngasi Kumalampak ta pangthokiba pawgi mifam amada Trau gi head coach KH Surmanina Trau FC na mamangi matching da maithiba nangkhrabasu hayeng sanagadoriba home ground match asida mai paknaba kanna honabgani haiba yauna wafum kaya phongdoki Pawgi mifam adu da saru yakiba Real Kashmir FC gi maike degisu hayeng sanagadoriba match asi Trau FC gi home ground match oibana mahaki team gi maike degi yamna section ba mathau tari mahaki team asigi sanaroi singsu akan mamong da mai pangna ba sanagani haiki Malengan bagi goal anina Jack FC angtha hanba Audacious Cup 7-a-side Village Open Football Tournament dising nitrampan gi final sangkrai Audacious Group Ningthongnai na sinduna mamang thage kunmari dege yaripok Ningthongnai gi playground up punna team kuntrana group nipan thongna khaidoktuna sanariba tournament na sigi ngasi sanakiba semi final match ta Jack FC angthana CYDO sangam dabibo Panjil ani sinoda maithiba piki mai paklaba Jack FC gi goal animak jersey number 7 malem nganbana match ki kuntaruk amasung kuntra suba minute singda senke tournament na sigi final match BYFY Bisnu Naha amadi Jack FC angthani na sanaragani Hojing asin nungthil da phone kiba Manipuri pause sing asigi maru pau puning minase Kangleipak ki meira Manipur miyam gi mangda tadun leiriba Naga Pistok isu tekta kaidan loisin ba pami Chief Minister Manipur da number 4 factory leirakpadagi mamal hong na phangle sahi nauribi nupi macha kaya number 4 sijinarakle Citizenship Amendment Bill saugatuna vote pi khibagi damak Manipur gi MP ama yauna MP anida sokos notice pi khre Police Inspector taruk hongdok hongjin tawkhre PLA gi lusingbi yauna lanmi nipan phagat le Kangla Pau Matang gi safuna anoba lining longna ruba kaya ngasidi ipai pugi lining da hanjilakle Bire UP da Citizenship Act ki protester tara mari sire Police ki gari mai thakre manga fare Delhi da tara manga FIR lokhat khre Bihar ban tawkhre Pandam Citizenship Amendment Act na India da hana lairamba Muslim sing da sokadaba laite Chief Minister Lok Ayukta lingkhatpana sinja thumja tawba hantha halagani Jayant Kumar
Lofom Kannaba, Miyam Namikup Nahom Singna Lacy, Foundation, Crime Tingbada, Police Kakta the Intokumsi, Money, Opposition Party na issue na tabada issue sagatuna, Lebak Asida Irang Sagatnaba, Hotnare, Radesha, Manava, Social Media da Miyam Gimachin Men Krabamatung, TV channel sing the su Men Bahorakle, IB Ministry na TV channel sing da CAA Gamari Lainaba, Kongjang Sing Uttanaba Kangan Kre. Hauzik Manipur gi mafam amada chattuna yarekpada akiba faudre. Aroi bada maroi pom kana fangbigani. Karigumba kharana maram oiduna aikoi masal gi marakta asawba ahoba leiramba adu nasidi oidre haina Chief Minister N Birena fonglokre. Manipur Sarkar की Forest and Environment की माइकाई देगे लैंडगाई की वाटर कंजर्वेशन अमदी इकोसिस्टम बु नाक तुना थमनम की दमग लुपा लाख तरा सेंथन पी गदौरी Minister Sindok Sinjin तौबगी मतंग दा हौजिक लेरिबा लाइंगाक असिना खनबा लेत्रि हाइना Education Minister TS Rajesh Yama हाइख्रे थासिगी कुनहुंदोइदगे लोकताक पाता अनोबा फाइबर बोट सर्विस की खुदोंग साबा लेगदौनी अमदी सौयमा हायर सेकेंडरी स्कूल की गर्ल्स हॉस्टल अमदी हैरोक पार्ट 3 अपर प्राइमरी स्कूल की नौना साबा स्कूल बिल्डिंग असे मिनिस्टर राजेश यामना संगाखरे Ngasi gyo nadi matang sida Manipuri Pau lojare Times of Manipur gi Manipuri Pau yang bir busing bamu kana kurum jare.